Bukod king pamangambulat pamanyulong king kulturang Kapampangan at Fernandino, balaw simpa mangawa ng paroling lantern maker ng Barangay Santo Niño ay Leslie Bondok, anting pamamiedangal, karing-karelang pengari. Itong kaya kaming pengari, ma'am, yung inspirasyon mi kaya ngay, kaya niya pumete niya, ma'am. Kanya pagpatuloy mi kaya kaming pamamar, ma'am. Pauli na ning karelang pamagmasabal king pamangawang iganting parul, aliya mapapatad ing tradisyon. Katuklunan ning Burmonth, ininakano yung kapanakita ng Bondok kambering kayang kapamilya. At ing pamakyabe king Giant Lantern Festival, maragulyang bagay para karela. Ito po, ma'am, kay December 16, ang tabayan ng koreng Barangay Santo Niño, ma'am, na supportan ding barangay daw. At saka yung pamanyambot, ma'am, ako na po kaya, ma'am, dahil po pati miyabi ka kay Giant Lantern Festival, wala po sinambot lang, ma'am. Kasi po rin kaya, madalang lang pong bakyabi rin kaya. Samantala, full support naman kanuing bayang luklok ka barangay captain ni Santo Niño ay Janino Padilla. Lakwas na't ikit na makanano na kasuportado ini ning milabas administrasyon. Malapit mo naman kanuking puso na impamagparul, inya anggat agyura, milublang entry king ligligan. Sana ngayon hindi lang kaming pagkakataon na hindi na niyang award ketang nanuman apili daring orado tamo kayong mamagkay kayong Giant Lantern. Sabi ko, hanggat pwede, palagi tamo makyabe, banta itang tradisyon pin, mawala kayong Baryumi, ang po pa kayong syudad. Anyawaran na namang Padilla yung suporta ring Marius Santo Niño. Manyad kung suporta rin ka Baryumi, na kung naano man maging resulta ngeni, sana kayong tutukin banwak, manyad ko suporta rin kabali mi na mas pasantingan mi yung parol mi pesasa metong miya banta itang karangalan na panikwanan kay metong nga maragul event kay city ibiya kay Barangay Santo Niño mas maragul na karangalan kay baryo mita. Sana pesasa metong tayo itamong kabaryo kay ni Santo Niño. Samantala, marapat siya yung Giant Lantern Festival mag-umisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya king Robinson Star Mills Pampanga king December 16 mismong kompetisyon. At ayal ben niya naman ining live king CLTV 36. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.